Trending news nabezitha umthandeni engazi ukuthi kunebhoma azolidedela futhi umfowethu usasho njalo ngiyibonile leyo lokuzana Dandi July kwi July lapha ngithi segoli okay yes no ube performa ku Dandi July umthandeni so wayesethi namhlanje ngizo introduce umfowabo Paris so ke into ayenzile ke wabala nje kayi few then wasededela iinstrument yes mhlambe kube instrument ka 3 minutes but indlela ekuthenda ngayo open TikTok abantu benza ama challenge uthi umfowabo omncane ka Paris uthi umfowabo omncane wa Paris Facebook I don't know what Mabanda kamjona kandaba nina bekashada kamenze yaphuza umlasa ngameva nina besilo saphinda sahlangana asiphinde esibambane asiqhaka sibengele sinamukelo hleleni lethu olumnando linqayizivele lapho sithi khona emgedeni podcast kama lapho TK Zuma intwenhle kamjona zingane sampele isiqonqo senzizwa zihle igudu makubuhlungu jiji imikeloyo wasathi sinqonqo senzizwa ngose sesizwe amatshe ahlanganiswe ndawo amatshe kahle ngokhosi isingqonqo kuhlangene isinyokotho sensizwe mina insizwa kaZuma mase ihlangene sezizonke zikhipha wena zikhipha mina ngingedwa hayi wenkunzi Nkosi yesizwe wenkunzi uyaphila ndaba noma singakaze sihlangane eringini sikuza ukuthi anjani amandla akho ngeke asihlangane encwadini mhlambe njengothisha uyaphila mfowethu ngiyaphila ndaba ezisiniyaphela no ku right high sikhona ndaba uyawazi ukudlala yazi kade ngibuka i-celebrity bathini i-German soccer celebrity games but celebrity games izola besetsakane egoli wabukile SABC abe live kodwa ifinal yagcina ingavelanga ungabonile impela ama highlights kakhulu ungabonile and bengiwalandela nje kakhulu njalo umuntu one interest kakhulu usabota iphi team mina ngizokutshela no Maskandi ngoba phela abaholi bendabuko thina sabantu babaholi bendabuko nabe bengayikhethela Maskandi kodwa ke ngoba likhona lo somahlaba engakhetha lona ziningi izinto ezenzekile indaba ezitha okunye kwako kube ukuthi kudlaliwe nje kahle kodwa kwagcina kungaqhubekanga angithi nje ifinal yagcina ingadlalwanga ngenxa yokuthi kube nabantu angathi abayigcinanga imiyalelo kanjani kodwa obese eqhulini lokuvimba yonke leyo nto bekumculi kaMaskandi onekhono ngendlela eyisimanga uDumi Mkhokstyle but ke gospel gospel sorry sengicula Maskandi oculi gospel uDumi Mkhokstyle ngimfaka Maskandi fanele urecord ingoma kaMaskandi no vele udideke ngakhona wavela ngithi abantu bese bemgroupile bathi no sebemshintshile bathi ushunwe enkalo kushuthi we-gospel ushune enkalo gospel ngibonile bemposte nomthande yazi mhlambe ake sithinte uzongo mhlambe sizwe ukuthi yena uyibona kanjani izolo ake simthathe manzeni Toti yaphila ngiyaphila mfowethu kahle wena no ngiyaphila baba sikhona mfowethu cha siyabonga manje ukuthi uthathe ucingo lwethu indaba yayizolo ebiyinhle kakhulu futhi esayinhle namanje indaba yama celebrity game abesetsakana izolo eJohannesburg sibonile nje na waqala igame yokuqala yadlala futhi neyesibili kodwa kuthe sekubheka kuma final kwanobuhiqihiqi obube khona bonke abantu babonile kodwa ke abantu bahlukene phakathi abanye bathi bekufanele ukwenzeke nje abanye bathi bekufanele kwenzeke nje mhlambe ungasithatha nje usibeke nje kafushane ukuthi wena kuhambe kanjani izolo Bethu izolo usuku lakhona luhambe kahle njengoba uchaza ukuthi ke ama results akhona waendanga ngendlela bekufanele iende ngayo ngicabanga ukuthi izinto eziningi eziphazamisile yile nje lokho ngibeka uvo lwami ukuthi one thing that kills lama game ukuthi ama leaders ethu they allow or bayapika nje in simple Zulu uyabo so now uma ngabe bepikile imane yonakale yonke lento because into elindelekile kulawa ama games abantu balindele ukubona thina emkhakheni yethu ehlukene njengoba kuyi hip hop ikwaito uMaskandi kanjalo bayasazi estage so now the minute ufaka abantu abangabazi estage then it's killing the whole vibe because into ebalekile lapha ya akusikona ukuthi uyoyiveza ukuthi udlala kangakanani ibhola but abantu they wanna see you off stage udlala ibhola oku sports that's it so into defeats the whole purpose ileyo ku involve people that are not the space say to allow it to come in a grounding
Mosho njalo ngiyacabanga ukuthi abantu abawosaziwayo akubona abantu ababaningi kakhulu ngendlela ukuthi bangakwazi mhlambe ukuthi bebodwa banga create ischeme basiqede kodwa kuleyo janda soke ehlangane kuyona akwazi ukugcwalisa ischeme. No, trust me, my brother. We did it last year. Okay. We did it last year. We gospel. Sasingabhekanga ngisho professional player because they only allowed people. It's one professional player according to the rules akhona. Amanye kasikho fabilanga but entesiyaziyo thina esise-groundini ile yokuthi there's only one professional player elindelekile to add elokhuzaneni, and then the other people that you can involve abantu abaku music space like abo producer, like aba songwriters maybe kuleyo genre leyo, or ama promoters as well. I believe nabo as long as we space, and the way ababaningi ngayo mfethu abantu kwi-industry especially thina kwi-gospel we are able to do that, and I'm sure nakulamanye ama-genres they are able to do that. Manzini khona into obuhlakano ekhulumile kwi social media wathi izinto ezenzakalayo manje zidefeata ipurpose. Abantu bafuna ukuyibona nigingqika, abantu bafuna ukubona nikhathala ningakwazi ukugijima ngenxa ukuthi mhlawumbe balibona abantu abajima njalo, abantu bafuna ukunihleka kube mnandi, but it seems like le mthetho lekuthiwa ibebekiwe okwenza ukuthi mhlawumbe umuntu onjenganodumi ahlale kakhulu kuyona sekutheni kunomthetho. Ngeke ngathi mengifunda ngathothi khona imithetho ebeveza ukuthi bekufanele kube khona umuntu osifazana ozopikwa abe khona mhlawumbe adlale for 10 minutes, but ke kwase kungenzeki lokho ukuthi igqomi kwenze lokho, kodwa ngenxa yobuhle bokuthi abantu sebeze bafike egemini bengenzeka yini ukuthi abantu kukhulune noma ithimba likhuluma emva kwegame so that abantu bezoyinikezwa lento abayifuna. Ngiyithandela kakhulu lento isho mhlambe kukhona la unga-attack khona kuloko engishoyo. Yabona nje mfethu i-game of football, mina I've never played soccer in a professional level, ngagcina nje obhuqweni ngasekhaya, but what I know is that iscore is score. Now mesigayidwa iscore, if you fail to fight egroundini leyo kulwa ngaphandle suke isisele kubaphathi, of which abaphathi they did give a ruling yokuthi okay, because you failed ukugcina lo mthetho therefore siya disqualifywa igome yala to do that. Angiphiki yonke lento, and again ngiyabona abantu they misquoting me. I'm not pointing finger at Udumi. I'm not pointing finger at anyone, but I'm saying they failed us all as ama leaders, ama genre. I'm talking about Big Zulu, Khuzani, Utira, Udumi. They could have resolved lento ngendlela ehlukile. And my last point is that even if ngathiwa bafiki kuvumelaneni bebengenza indlela yokuthi ba sacrifice ukuthi guys because asivumelani, but okay mina as so and so ngiyanivumela dlalani ngoba here is SABC willing ukukava game abadlala abantu sesolungisa ngonyaka ozayo. It's a simple thing, just to sacrifice. That thing about abawu2 kuphela banga sacrifice and say for the goodness of the game, let us make sure that this thing iyenzeka without lama glitches abelokhu yenzeka. Yes. Cha Manzini siyabonga kakhulu mfowethu, sibonga kakhulu isikhathi sakho othe wasipha sona la kwi Emgedeni podcast. Futhi ke mhlambe ngamanye amasu sesingaqinisekisa ukuthi uDuma usewushunu wenkani wegospel. Uyangivumela? Hayi ngazi futhi. Siyabonga Manzini. Siyabonga baba. Siyabonga my brother. Siyabonga kakhulu. Uyanhlubudlu bekhasini lensizwa yakwaManzini. Into engichaza ngayo ukuthi akathathi ihlangothi noma ngingasho ukuthi ku wrong ukuthatha uhlangothi ngoba unayo imvume yokwenza njalo ngoba phela kune team naye edlalelayo kufanele ay defend, kodwa uyakhuluma ukuthi kahle ngizogcizelela nje kulelo ke walisho ndaba ezithi kahle sikhohlwa ipurpose, angithi nje sikhohlwa ipurpose yelokhuzana ye-tournament ukuthi it was for fun, it's a celebrity game. Uma kunento abakwazi ukuyenza ukucula, uma kunento ekufanele ba-penalize for ama rules ayo
angisho ukuthi bengafanele bapenalize abanye but ibhekisiswe kahle ukuthi ungene kanjani estage ufikile yini uzoperform but kulokho kokudlala it was just for fun. Khona izinto ezimthetho mhlambe ebekhona ngiyamvumela uduma kweminye imithetho kade isho beqinisile imithetho ebhalwe phansi kodwa for the sake of SABC, for the sake of ama sponsors, for the sake of abantu ade bephumile bezobuka ama games bese kufanele overlook leyo nto bese kuba ukuthi sizonibamba emva kwama games sesithola ithuba nozowina bese sihlala phansi sithi next year lento ayingabe senzeka njengoba nje uzungesho kunensizwa yalapha kaMandlakazi kaNongoma kaMandlakazi ngakwesathatha umakhelwane wathatha basho njalo umdidiyelo wayibutho la kaNongoma insizwa impela insizwa mina ngimazi uShaka ngikaze ngimbone umuntu akasenza ngakhona usufuna umbiza ngoShaka niphakathi ngifuna ukuthi ilembe leqele ngokukhala bathi mabelichaza indaba ezitha ngilalele bathi mabelichaza indaba ezitha musu usiqhatha nelembe bathi lalusukile phansi kuzosha imlilo bathi lalela bathi ilembe lalingekho lalingenali ibale elizothile njengo Henry Cele yabo Henry Cele lo dla lalisukile phansi linezikhwepha lihlelekele kuyigeza lensizwe linehluthu futhi basho njalo so manje na ke njalo uma kukhulunywa ngeNkuzimalanga eyalapha mfowethu ndabandaba uphakela umthakathi ubeka kanjalo ngelensizwe kuvele kufika ilembe kumina angazi ukuthi no ngiyakuzwa no kufika ilembe kufanele kufika ilembe kodwa ke ngiyayizwa into eyichazayo ithi into yaphela komthakathi uphakela umthakathi uzobe ngumzana nesibhakela nosibali kaBig Zulu angazi noma uzomkhumbula usibali kaBig Zulu ujwayele nje ukuvela ngiyambona seduze noBig Zulu ngathi umfo kaMthembu kahle umvelasi kahle uphakela umthakathi wayekade efune impi nolokhuzana nongizwe mkhulu ngenxa yokuthi bahambe kube khona la beshayisana khona ngamagama ngizomkhulu nje besanda kumbiza ngeNkuzimalanga kaSikhotheni wathi uSikhotheni uphakela umthakathi so mhlambe ezinye zezinto ezishushuzela ukuthi uphakela umthakathi aloke emcele njalo ukuthi cha amacingwana ayihambe yophelela eringini ukuze sizwana amandla ubonakala ukuthi ubani omdala kunobo so manje kuthiwa bazongqomzana ngenqindi no engakusho mina ngathi ngingayisupporta kakhulu ukuthi insizwa zoshana ikhanda zigezana emfuleni ngoba iyona ndlela leyo esasenza ngayo ukuqala mengabe insizwa zifuna ukuzwana amandla mhlambe ake simthinte uphakela umthakathi akasichazele kahle ngale ndaba ngimbonile ngomntu zokuxhumana eyikhuluma lelo ukuthi ekhombisa ukuyamukela bonda bandaba Sawubona uyaphila baba hayi siyaphila sikhona cha ulive emgedeni lana siyayikhuluma le ndaba yakho noSibali sijabulela nje ukuthi insizwa ngoba usukela kwaqala umnsizwa ke simncela kunina ngoba thina siza ngemuva ngokweminyaka so nje ukuthi kusukela kuqala kwakungekho ukuxabana okufanele kwenzeke kwakuwukuthi nje insizwa masingaboni ngasolinye azicelane ngezansi zothi zibuya ngezansi seziqala emfuleni zayogezana ingozi zibuye sezazi ukuthi ubani omdala kunomunye kunjalo ngane yakwethu insizwa futhi kufanele zazi ukuthi uma bebona abantu bengcweka lapha ngeinduku basuke bengaxabene basuke bekhanda nje ukuzwana ngeindlela bona abayikhethile ukuthi bayokwenza ngayo abanye ke bakhetha ukugwazana ngemmese abanye bakhetha ukudubulana ngeibhamu insizwa zakhetha zona ukuthi ziyohlolana amandla bese zakho ubuhlobo kunento enhle kakhulu eyenzeka lapha nezinsizweni mabenza ngoba zifundana namandla azo ifundane nokuthi igodi zakubo kanjani no siyabonga kakhulu mfowethu abandaba ukhuluma nenkosi yesizwe sakaMnikathi cha siyathobeka kakhulu nje ukuthi uthola ithuba lokuthi ubambe ucingo waziwa njenganensizwa ke umdidiyelo wamabutho akaMandlakazi kwaNongoma siyazi ukuthi uyinsizwe saziwe kakhulu isintu futhi siyakubona ukuthi lokhu uyifakile kakhulu lento yokufundisana ngokuthi insizwa kufanele ziphile kanjani kodwa ke ngiyafisa ukuthi ke sibuka ukuthi awumnqeni uSibali ngibone ngathi uthanda ukuphakama wendabandaba hayi angithi into enhle ngomsizwa ke leyo ukuthi insizwa ibona khona ngoba thina sifundiswa sebancane ukuthi indlovu njobe ingaka yehlulwa izintuthwane makeza ngene emakhaleni ayibisakwazi ukuphefumula manje ke le yansizwa kithi cha yona insizwe ephakeme inhle kodwa ke lapha kwaNongoma thina hayi siyawuyisa uGamsini thina asinankingi nanokuthi ke khona into esho uthisho wesizwe la wathi mekuchaza nje before ungene ucingo emoyeni uthe kunalensizwa kaNongoma ephakeme
eshaya ngenwele esukile phansi engikhumbuza uShaka Zulu uqobo lakhe ngezikhathi zakhe awungasho ngathi mina angilazi mina ilembe indaba ngiyaxolisa ukuhlela maDavid mnewethu angilazi ilembe kodwa bathi mabelichaza ayi kuvela umuntu onjengawe Nkosi yami ngiyathokoza ukufaniswa neqhawe elikhulu kangaka kuze kube namhlanje konke lokho esikwenzayo sikweyamanisa nezimfundiso zakhe nobuqhawe bakhe nenhliziyo enhle yakhe ayefuna ukuthi abantu bahlangane ngayo kodwa uma kubonakala ukuthi akulalelwana wayethi ayiye emandleni bese mase wehlulekile bese uyamhlonipha mhlambe nje indaba uselapho ngifisa ukunderstand ukuthi ke wake wayelwa yini impi yesibhakela ngaphambilini sengisholo lesi nje enizobe nisilwa no Sibali kaBig Zulu hayi angaze ngilwe mfowethu kodwa ke ngifuna ukuthi abantu bekholwe ukuthi awukho umdlalo odinga ukuphule ngaphezulu komdlalo wenduku so uma ngabe ngikwazi ukubona induku izwa kimi ekhanda ngikwazi ukuyivala bese ke ngiyehlula ke insizwa ngeyami indlela usho ukuthi nalapha isibhakela ngizosibona phela masizwa kimi beke yobona khona okuyokwenzeka ngalelo langa sesiyoxoxa ngakusasa senihlalile usuku enizolwa ngalo noma nendawo noma okwamanje nje nisaxoxa ngicela sisebenzise igama lokunweka ngoba sibonene nalensizwa izolo asixabene akukho lutho umoya muhle sijabulelene kodwa nje sifuna ukuvusa lento yokuthi izizwe zingcwele akalubekiki usuku esizodlala ngalo sazoba nomhlangano ngoba kule intwana eziningi ofuna sizicaphele kuyo yonke lento esizobe siyenza yana nokuthi elinye ngizwele kuthi ufisa nokumkhumula amazinyo nawo umacingwane ngoba ukubiza ngosikhotheni hayi lutho kodwa uyazi ukuthi ngiyakwazi ukushaya umlomo umuntu mina kodwa akekho ngake ngamshaya ngithe ngibatshela futhi ukuthi ngeke ngibone mina uyinhliziyo angeze ukuthi ungazi umtetile ubushaya abanye abantu umtetile abantu ungamshukuza kodwa ubushaya abanye abantu siyabonga kwindaba hayi kusuke nje kuumoya waleso sikhathi esizweni mase kwedlulile futhi kuke sekwedlulile asinazo thina inhliziyo ezibeka into embi ngempela mangathi uthi ukuthelela umuntu izinsuku ezimbili njengoba sinezingane nje nomakoti usuke uzobe ubathanda ngayiphi inhliziyo ubacuba nayo leyo uzonda ngayo abantu mosakhuluma ukuthi kuumoya sesivalo ngikumbuza ukuthi ngazathi uzothi kusuke kuyintelezi hayi intelezi phela ayiyona ingqondo yomuntu ayichaza ukuthi indlela yena azi ngayo izinto phela intelezi ivika imimoya emibi empeleni abantu ufuna bazi ukuthi intelezi into eyayivikela nje umoya omubi ongasho ukuthikameza ukuthi ungafocus kuleyo nto sokuyenza hayi kodwa ukuthi ngempela khona umsebenzi ekwenzela wona baningi asibashaba bucaceka amabhande la emgangeleni usho ukuthi yobuyidlile nje endabandaba intelezi lapha kulungile endabandaba akunakele siyabonga kakhulu umnewethu siyabonga uqhubeke njalo njena neUniversity of Ubunsizwa siyayithanda kakhulu